Bog svima, ovo će biti naš sarmar je bio sada, ranije smo jeli sarmu, lijepo bilo fino, sad nemamo novaca da priuštimo još jednu pa ćemo vam ovak ispričat malo. Znači bilo je fino, mislim to je to kaj ne bilo fino, ja sam je sjećam. Ali mislim, bila dobra, dobar okus. Da to za epizodu? Valjda. Ok, sjećate se možda zadnje svađe, zadnje epizode o onoj hrani. Da. I mislim da smo se dogovorili na ime. Ajmo, 3, 4, sad. Burek sa sirom! Sirnica. Ti si od mene rekao sirnica. To smo tako se dogovorili. Nismo se to dogovorili, kaj je tebi, si normalno? Jesmo. Nismo. Ti si tako došao i rekao, znate, ajde, sirnica je, ti si u pravu. Molim! Si rekao, ne, ti si meni rekao, ti si mene molio na koljenima. Ja sam tebe molio. Ljudi su te u komentarima ubijali, zato što vole kažeš sirnica. Ti si taj koji je molio mene da te ne pustim. Ne. Ja sam taj koji, ti si taj koji je molio mene da ti nastavim plaćat, jer ti si ipak... Hoćeš ti sad nastaviti u svađu, vezi sirnice i bureka sa sirom, možda ćeš sad to nastavljati. Prosti, između bureka sa sirom i bureka sa sira. Između sirnica, je? Ne, burek sa sirom. Ne, ja sam rekao direktno... Slušaj, gledaj, ne moramo svađati, ti samo ignoramus, ne razumiješ, da samo trebaš početi govoriti burek sa sirom, što je točno. To ti kao da ja kažem voda, a neko kaže to se zove gloda, ne zove se gloda, ti si gloda. Da, ali ti sad govoriš suprotno ti si toga, gloda, zato što si sada ti taj koji govori netočno, ja sam taj koji kaže točno. Ne, ja govorim to. Te ne znam. Koji si razred? Ja sam fakultet već studirao. Već studirao? Da. Ja sam već gotov sa fakultetom. Da, to je ista stvar kao ja. Ne, nije, ja sam točno rekao, ti si krivo. Mislim da si ti sam ljubomoran, to što ti ne možeš priuštiti sebi hranu. Mogu, Da. Što si rekao? Ne možeš priuštiti hranu, čuo si me, sirnica je. Burek sa sirom, ti kažeš da je burek sa sirom jer si ljubomoran za mene. Čekaj samo, redu nešto, da ostavim samo snimku. Đuro iz Brežiškova.